Республикатағы психоневрологический диспансер 6-19 сыллақы тұтылы бұджаға түрдентен тақса солуста толус қырағысты күлелен келді. Әрге тұту қарбақ тұрықтан мұқығығатын правительство өйден қора тегер Красильников ұлысаға тұрар және арендаға бербеттірі. Манна ремон үлеті айтабынан баран бірді күн поликлиник үлеті тоқтабатаға. Күн бүгін бұл адреске үз сала үлелелер поликлиника күніскі стационар онна судебная психотерическая экспертиза. Билеті анастаққа жүккүскай корыққа 5-тігіншіттен тақса кеге bu bihe öňe bütüger nadir 2-15 yıl kördürütünen 30-tagynça kihe bihege öňe bütünen tuhanna. Samy sürüne kördürür joňa tabagastag bol butun lehetteri yallar. Avtobus toktobuluttan 2 kardylak serge turar bolan jon tollubakka sıljetel bäbit. Olaren waçara turukku jyllardagır billa gaýabyt. Күнүскө стационарга ортотунан отуттан таксы киhe кelen ahar. Хорошие, комфортные условия, психотерапевтическую среду, то, что отмечается всегда нашими пациентами. И нам бы хотелось продолжить эту работу и в дальнейшем, несмотря на трудные времена, чтобы потраченные средства, вложенные в это здание, они не зря были. Олаққара соқсуыныл бұд жүгаз жонын сөтербі санағалар бұд жон келенемтенен чепдігірен баралар. Бұд же федеральный дебілге толырып петтір сырдық кейін аналы бұрдыванянында қачылы бұд. Жукускайдағы республиканский психоневрологический диспансер үйнелелер судебный психотерический салай рукку жылларға 5 квадратный метрға үлелелер бұтантон федеральный стандартынан алын көрдіққа 200 квадратный метрі болуқтақ. Бұ аспысыл балағын еттен алта саңа жаға керенлер білеген бұ стандартқа толыру эппеттирди күлеләннәр 2 аңар ыйттан 2 аңар неделяга дере очарат кытчан турар. Манна үз брас, вер заведующий, үз психолог, оннан канцелярия үләһеттерлилер. Бу үләбитин бу диага беге аспысыл 2-15 жыл балаган ыйттан. Бу хага диага келемет үлелән. Амбулаторный судебный психотерическая экспертиза салаты 5 сылтын бетті хүлелер. Психотерический суылыспа сайдан сокон улариян экспертный үлі бұлан улатын, үліхетел бән үлелер же кыраға білден бар бұта. Онтын білген болыр желергер анал лицензияны баран толыр әппетті аналар олар. У нас появилась возможность проводить исследования нашим подэкспертам одновременно нескольким людям, да, нескольким подэкспертным. Что это улучшает нашу работу? Диспансер бастан tutulları 204'den койкагана мөдебет боллаганы билеген 209 койканы үлелетеллер. Олата билеген 2 бик улатан турар. Бу аспысыл бүтүтө күстө хөрөмөн үлетен гытын киллердилер. Оларен бу 2 сыллагы тутуспа жайга бар салалар колбас докторуна төттүрү кырага сиддебилге петтебет болар туруктактыр. Беге социально ориентированный служба болабыт. Обществога улахан кылаты келдеребит. Беге судебный психиатрический экспертиза бит, следственный онна судебный системага олок жогун местелер. Онан бу беге жылгабытын салгы беге правительство бит, беге илдар хаммыт эме камилах болгомтагылыдан олок күскерене бит. Кыржыкды кен коң сыла сырдык жагы уакы ылжыр жон өрө көтемтенен сана көтөгөн баралара үтүө сол. Жон серге федеральный дебилге петтир балыгам тендаганы түргенлик чөлүгөр түһө турга тупсо турдага. Олег Колесов, Дмитрий Сергучев, Сахасира, күнтен күн.